Dukomeje kubasuhuza tubifuriza uwa kabiri mwiza kugira ngo ubabere uw'amata n'ubuki mu mirimo mukomeje gukora igiye itandukanye, aho tugarutse tubagezaho amakuru mashya, amakuru ku mirwano izindutse ica ibintu hagati ya M23 ndetse n'igisirikare cya Congo FARDC. Tugiye kubabwira operasiyo ikomeye cyane yakozwe n'ingabo za SADC Abarundi FARDC, kuko kuri ubu ngubu amakuru tuzanye nuko igice cya Rubaya gisanzwe gifitwe inyeshyamba z'umutwe wa M23 isaha ku isaha. Iki gice gishobora gufatwa mu gihe imirwano yarushijeho gufata intera ikomeye cyane. By'umwihariko turakugezaho operasiyo ikomeye cyane, aho ingabo za FARDC zamaze gushyirwa mu bice bitandukanye, by'umwihariko agace ka Nyabyondo gaherereye mu birometero bibarirwa muri 15 uvuye i Rubaya, kashyizwemo abasirikare ba FARDC barenga ibihumbi 2, ari nako agace ka Rwashi nako kashyizwemo ingabo zirenga ibihumbi 3 by'abasadeke. Amakuru tuzanye nuko mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri tariki 21 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi 2024, icyitwa isasu ryongeye guca ibintu mu duce twa Kinigi, Bugabo, Ruki, Kibati ndetse na hariya ku Bidege, aho bivugwa ko harimo kubera ikiswe umukutano ukomeye cyane, harimo kubera ikiswe imirwano iteye ubwoba mana y'isi n'ijuru. Ibyo General Kabundi arimo arakora ni amateka akomeye cyane. Turanakubwira ukuntu General Mayanga yamaze koherezwa i Kinshasa, aho ashobora gucibwa umutwe. General Mayanga arazira kuba yaratumye M23 ngo ifata agace ka Rubaya, kuko ubu ngubu General Mayanga arashinjwa ibyaha bikomeye cyane birimo n'ubugambanyi ngo tuma M23 ifata uduce tugiye dutandukanye. Amakuru dufite nuko indege yo mu bwoko bwa Helicopter ya FARDC ariyo irimo iratunda ibikoresho, ariyo irimo iratunda abasirikare ibavana hariya mu mujyi wa Goma ibashyira mu bice bigiye bitandukanye. By'umwihariko intambara noneho iriho ubu ngubu ni intambara yo kubohoza Rubaya, kuko abasirikare ba SADC Abarundi FARDC FDLR abawazerendo abacancuro bose barahiye, barimo kumaramaza, baravuga ko bashaka kwigarura Rubaya kuri ubu ngubu ikigenzurwa n'inyeshyamba z'umutwe wa M23. Reka mbanze nshimire abadukurikiranye bari ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, abari i Bujumbura, Ikisangani, Ibutega, mwese turabasuhuje. Dusuhuza abavandimwe bacu badukurikira bari hariya ku butaka bw'igihugu cya Congo, i Bukavu, i Goma, i Kinshasa. Dusuhuze abari ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda mu ntara enye n'umujyi wa Kigali. Dusuhuza abadukurikira bari hariya ku butaka bw'igihugu cy'u Bugande. Dukomeje kwishimira ibitekerezo ndetse mukomeje kuduha, mboneraho kubasabira amahoro y'Imana n'imigisha kugira ngo mukomeze mubane nabyo. Noneho ibintu byakomeye, ibintu byahinduye isura, hazindutse imirwano ikomeye, imirwano irimo iraca ibintu, imirwano yatumye ibihumbi n'ibihumbagiza by'abaturage babava mu bice bitandukanye, by'umwihariko agace ka Kinigi, agace ka Bugabo, agace ka Ruki, agace ka Kibabi ndetse n'agace ka Dudu. Utu ni uduce duherereye hariya muri axe ya Rubaya, turimo kuberamo ikiswe imirwano, turimo kuberamo ikiswe imirwano iteye ubwoba, kuko guhera ku munsi w'ejo amakuru twakiriye nuko ingabo za Congo FARDC zirimo guturuka mu mujyi wa Goma bakoresheje indege. Amakuru dufite nuko yazanye abasirikare barenga ibihumbi 2 by'ingabo za FARDC baturutse mu mujyi wa Goma babashyira hariya mu gace ka Nyabyondo. Aka gace ka Nyabyondo gaherereye mu birometero 15 winjira Rubaya rwagati. Gusa impamvu igisirikare cya Congo FARDC kirimo gukoresha indege nuko M23 yafunze imihanda iva hariya Sake Bihambwe, yafunze imihanda iva hariya Sake Minovo, yafunze imihanda yose iva hariya Sake Karuba. Kuri ubu ngubu inzira igisirikare cya Congo FARDC kirimo gukoresha ni inzira y'ikirere, kuko amakuru twamaze kumenya nuko n'ingabo za SADC zirenga ibihumbi 3 zavanywe
hariya mu mujyi wa Goma zizanwa hano mu gace ka Rwashi, kandi aka gace ka Rwashi gaherereye mu birometero bibarirwa hagati ya 12 ndetse na 14 winjira mu mujyi wa Rubaya hariya hasanze hacukurwa amabuye y'agaciro. Kuko kuri ubu ngubu reka tubanze duhere kuri operasiyo ikomeye cyane yakozwe n'ingabo z'abarundi. Ubundi Uburundi bwaturutse hariya mu gace ka Mufuti barazamuka bageze hariya Bikaniro bahasanga ikiswe bariyeri ikomeye cyane yari hashi z'inyeshyamba z'umutwe wa M23. Bageze ahangaha Bikaniro barasenye n'inyeshyamba z'umutwe wa M23 maze ibintu biranga, gusa baragenda ntibaherayo baturuka mu gace ka Kinigi barazamuka bafata agace ka Kibihira. Bageze Kibihira bategereza ingabo za Sadeke zari zirimo guturuka mu gace ka Gisuma, maze aka gace ka Gisuma gaherereye mu majyaruguru y'agace ka Bihambwe, niho ingabo za Sadeke zaturutse maze ziramanuka zigera mu gace ka Gahundu. Aka gace ka Gahundu zihageze zahuye n'ingabo z'u Burundi zari zaturutse hariya Mufuni, bazigeze Bikaniro zisanga hariya M23 yahashinze ibirindiro. Maze bageze mu gace ka Karuba bararasana bikomeye cyane, bararasana ahangaha Karuba habereye umukutano, habereye kurasana gukomeye cyane hagati y'ingabo za Sadeke n'abarundi bose barasa M23. Gusa uku kurasana kwasize izi nyeshyamba za M23 zitakaje uduce turimo Kinigi, zitakaje uduce turimo Bugabo, zitakaje uduce turimo Ruki, zitakaje uduce turimo Kibabi, zitakaje uduce turimo Ndundu. Rwose utu duce twamaze gufatwa n'ingabo za Kongo FARDC, ari natwo duce FARDC yamaze gushyiramo abasirikare benshi. Mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri hakabera ikiswe umukutano. Ni imirwano bivuga ko abarundi bari bayobowe na General Kabundi. General Kabundi akomeje gusingizwa n'abarundi, General Karundi akomeje gusingizwa n'abaturage ba FARDC bakomeje kumushimira kubw'inkunga ndetse n'umusada arimo aratanga mu guha FARDC ngo barebe ukuntu yakwigarura ibice byose byafashwe n'inyeshyamba z'umutwe wa M23. General Kabundi aje kuri iyo operasiyo asimbuye General Mayanga wamaze kujyanwa i Kinshasa kuri ubu ngubu uri mu kangaratete. Kuri ubu ngubu inkuru ishobora gusohoka avuga ko yaciwe umutwe bitewe n'uko igisirikare cya Kongo FARDC kirimo kumushinja kuba yaragize uruhare mu ifatwa ry'uduce dutandukanye turimo Rubaya, yaragize uruhare mu ifatwa ry'uduce twa Kicanga. Ndetse uyu nguyu General Mayanga amakuru dufite nuko yahamagajwe n'umugaba mukuru w'ikirenga w'ingabo za Kongo, uyu akaba ari Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Yamuhamagaje amukurikiyeho ibyaha birimo gutuma M23 yica abasirikare ba FARDC. Yamuhamagaje akurikiranyweho ibyaha byo gutuma M23 ifata ibi birombe by'amabuye y'agaciro ya Rubaya. Kuri ubu ngubu amakuru dufite nuko FARDC irimo irahagaba ibitero ishaka kubabohoza, kuko ahangaha Rubaya umuntu uraza kuhigarurira araba ahafite inyungu nyinshi. Kuri ubu ngubu gusa Rubaya iracyagenzurwa n'inyeshyamba z'umutwe wa M23. FARDC cyangwa se abafatanyabikorwa babo nta muntu urigera abatsimbura ahangaha Rubaya mu birombe by'amabuye y'agaciro. Amakuru dufite kuri uru rugamba nuko ingabo za Sadeke zikomeje guturuka mu bice bitandukanye, zikomeje gukora ikiswe attaque rapide, zikomeje kwatakira rimwe ziturutse mu bice bitandukanye, aho kuri ubu ngubu ingabo za Sadeke zamaramaje zamaze no gusohora itangazo zigenera itangazamakuru zivuga ko zigiye gukoresha imbaraga zose ariko bakirukana uyu mutwe wa M23 ukomeje kwigira akaraha kajya he, ukomeje kurushaho kongera ingufu mu bya gisirikare, urushaho gufata abasirikare benshi. Mu video ndetse n'amashusho yakwirakwiriye ku mbuga nkoranyambaga hagaragaramo abayobozi ba M23 barimo Colonel Nanga, barimo Liyetona Colonel Wiringoma umuvugizi wabo mu bya gisirikare, barimo General Byamungu, barimo
General Sultani Makenga, kuko amakuru twe twifitiye neza, amakuru twamaze guhabwa, amakuru twamaze gutohoza, nuko General Sultani Makenga kuri ubu ngubu ari mu gace ka Rubaya hariya mu birombe by'amabuye y'agaciro. Ati yagezeyo ate? General Sultani Makenga ku munsi w'ejo n'abandi bayobozi bose ba M23 basuye ibikorwa remezo biri mu bice bigiye bitandukanye, ndetse basuye inzu z'abaturage bavuye mu byabo bavanywemo n'intambara, ndetse General Sultani Makenga na Colonel Nanga bagaragaye neza hariya muri teritwari ya Masisi, barinzwe bikomeye cyane, barinzwe n'imodoka zigera kuri 12 zo mu bwoko bwa Tata, bivugwa ko zari zibakikije kugira ngo batagabwaho igitero, kuko hari hashize iminsi Perezida Tshisekedi atangaje ko agomba kugira uruhare mu kwirukana no mu kurandura burundu izi nyeshyamba z'umutwe wa M23, ndetse hari hashize iminsi leta ya Kinshasa ivuga ko igomba gukoresha inzira zose zishoboka ariko ikarandura uyu mutwe wa M23. Umuhuzabikorwa w'ihuriro rya FCI rigizwe n'imitwe irwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Colonel Nanga na Major General Sultani Makenga basuye ibikorwa by'iterambere muri Rucuru, by'umwihariko ahari kubakwa amashuri n'urugomero rw'amashanyarazi. Abangaba banageze hariya muri teritwari ya Masisi, mu bice birimo Rubaya, mu bice birimo Kicanga, mu bice birimo Mushaki, mu bice birimo Mweso, by'umwihariko bageze hariya ahacukurwa ibirombe, ahacukurwa amabuye y'agaciro. Bari bambaye imyenda y'igisirikare, bari bambaye imyenda y'igisirikare ya yindi izi nkantibare, bimwe baraswaho isasu n'iritobore. Bivugwa ko abangaba baje bambariye urugamba, kuko abangaba ni nabo bayoboye urugamba M23 yahanganyemo n'ingabo za Kongo ku munsi w'ejo. Ni amakuru yamaze kujya ahagaragara nyuma y'uko SADC nayo ikomeje gukoresha ingufu zoye ise, ikomeje kugaragaza ko igiye gukoresha imbaraga zayo zose mu gufasha FARDC mu kwirukana umutwe wa M23. Ingabo za SADC zasohoye itangazo rikomeye cyane, itangazo rikubiyemo ubutegetsi, rikubiyemo ubutumwa bwinshi, zamagana abagerageje guhirika ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Umuryango w'ubukungu bw'ibihugu byo mu Afurika yo mu Majyepfo SADC wamaganye umugambi wo guhirika ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi wakozwe na Christian Marange Musumari. Bivugwa ko uyu nguyu byanarangiye ahasize ubuzima. Umunyamakuru Daniel Micombero we yashyize ku rukuta rwa Twitter avuga ko igisirikare cya Kongo FARDC kuri ubu ngubu kiri muri operasiyo ikomeye cyane, kiri muri operasiyo yo kurimbura burundu izi nyeshyamba z'umutwe wa M23. Kapiteni Maranga washatse guhirika ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi, bivugwa ko yavutse ku itariki 2 Gashyantare 1988, avukira ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gusa yaje gusubira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yagarutse akajya mu gisirikare cy'igihugu cya FARDC. Kuri ubu ngubu yari afite ipeti rya kapiteni. Yaje kugenda agaragarwaho ibyaha bigiye bitandukanye, gusa aza no gushinga ihuriro ry'imitwe yise FCC, ihuriro ryamaganaga ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa, we ashaka kuvuga ko ashaka gushinga umutwe wa politike wa UCP. Uyu ni umutwe wa United Congress Party, bivugwa ko ari ishyaka we yashinze ku giti cye ryamagana ubuyobozi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Christian Marara uyu kandi yize kaminuza mu bihugu bigiye bitandukanye, birimo Switzerland, birimo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yari afite impamyabushobozi ya kaminuza icyiciro cya 2. Kuri ubu ngubu mu mwaka w'2006 uyu mugabo yashyize umuryango we iherena muri sosiyete ya Washington, aho yaje agaruka ku butaka bwa Repubulika
Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri Kamena 2006 nibwo yagarutse muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho yahise anakorera imyitozo ya gisirikare mu bihumbi 2027 yahawe ipeti rya kapiteni mu ngabo za leta ya Kongo FARDC. Muri 2011 aciye mu ishyaka rya PCU yashatse kwiyamamariza ku mwanya w'abadepite, ariko afungwa atabigezeho. Amaze gufungwa 2012 yahise asubira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, asangayo umuryango we. Ku wa 17 Ukwakira 2015 Kapiteni Maranga yagize inyota yo guhirika ubutegetsi. Icyo gihe yashyiraga hanze amashusho avuga ko yiyemeje kubohora Kongo. Icyo gihe kandi niyemeje guhirika, kubohora ndetse no gukuraho ubutegetsi bwa leta y'i Kinshasa. Tariki 17 Gicurasi Maranga yashinze guverinoma yo mu buhungiro ayita Novo Zaire, ayishingira i Buruseli mu gihugu cy'Ububiligi. Mu myaka yakurikiyeho akivugwa muri politike kuko yari ahugiye mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro afatanyije n'Abanyamerika bo muri Mozambique. Yongeye kugaruka ku itariki 19 Gicurasi 2024 mu mpuzankano za gisirikare n'intwaro, ayoboye itsinda ririmo n'umuhungu we. Mu mashusho yasakaye hanze, Kapiteni Maranga yumvikanye avuga ko aziye Perezida Tshisekedi ko we n'itsinda yari ayoboye byashakaga gushinga Zaire nshyashya. Batwitse ibendera rya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bazamura ibendera ryashaje rya Zaire ya kera. Inzego z'umutekano zirimo abarinda umukuru w'igihugu Maranga n'itsinda rye bafashwe nta mugambi wo guhirika ubutegetsi barageraho. Gusa Maranga we yaje kwicwa, umuhungu we n'abandi yarayoboye barafatwa. Major General Sylvia Icenge, umuvugizi wa FARDC, yavuze ko abagize uruhare bose muri iyi kudeta bafashwe, harimo n'Abanyekongo ndetse n'abanyamahanga. Ibi ni inkuru yakomeje kugarukwaho n'ibinyamakuru bitandukanye, hibazwa ukuntu abantu nk'aba ngaba batarenze n'ijana baba baragerageje guhirika ubutegetsi bikagera naho bagera mu ngoro ya perezida. Hibazwa ukuntu umutekano wa leta y'i Kinshasa ucungwa. Iyi ni inkuru kandi ikomeje kugarukwaho n'ibinyamakuru bitandukanye, by'umwihariko banenga inzego z'umutekano za leta y'i Kinshasa kubw'uruhare zagize abangaba bakabasha kwinjira mu nteko nshingamategeko bakarasa bakanica abapolisi bagera kuri 2. Reka nkushimire wowe ukomeje kudukurikira aho uherereye ahariho hose. Reka nkwifurize amahoro y'Imana kugira ngo abane namwe. Nawe udukurikiye bwa mbere, reka nkusabe ukande subscribe kugira ngo amakuru yacu uyakurikirane 5 kuri 5.